Bw'omuguzi. Magoro bengi ya mwanchi muligereri wegeta seni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi ekarango yegena buna litko lya uri abere rito erero kegima na bwo kwabere go kwego kya asemiro birionsi yegeta seni kya Ndizi TV ekarabo no rire ne litko lya Jumapili chitariki 15 na ibere chomotyenyi ogatano na kabere omwaka no iwechi bibere na meronke ebere nebere ekarabo natgaira matke meronke ebere nabere eriense ya Kenya go sasobo chori obonene obuburo bere okorekana chitariki kyanda chomotyenyi ogatano na gatatu omwaka oyoiga na niga barayibage siasa bagenderete wesokia eriogwe yakire koko ase chinsemo au anene bali bakoriye kerogo kyoburayo bonene bwense imeyense ya Kenya tinga kichingi omwancho muligererie karongo kwarigania semesa ya Amayia erinkomanyie na rayaya na kwariganirie ase ensemo ya bono mogoroba nyoro nabako gendera gotobwati ase ensemere ya YouTube wetera Ndizi TV News ase ensemo ya Facebook nigora tonyore wetera Ndizi TV News Digital nabo igaso mutandao Twitter tobwati wetera @Ndizi TV News asensemo ye website ni gora tonyore wetera www.ndizitv.or.ke eryo togendrego kumanyia mangengo kwariga niwe gusangana nchigo ikomere retariane Everlyne Osero norito kubatira nere kwenekia onsingo ikirara asensemo yimanyererio nigakuru kwa Joshua Outa. Mwancho muligereri ngo kwariga nto chake Amayia yense ya mukuru ase county ya Kisii awase umurwanirire wekero kyobo governor weterase kyama kya UDA Ezekiel Machogu litko lyalera bakagutara gusabaga kumerana n'abanyagitari korwase chinyagitari au ime county ya Kisii nako erera nara yaya abegete ensemo iryogo cyagwekirania cinga kyaraso asoburayi na omurayi gusomo governor ase county ya Kisii cinga kibono abori abamenyi be county ya Kisii kumubwati asobonge erioko ira obobui orabate urwasenchira yobwekirano muri keito Josephat Amisi nigo atwariganiretie Chingaki ense ya Kenya gendete kobe kuyarigania sobo cholio bonene bono chi campaign nigo chigendete koba chigota chance ase chinsemo au imeyense ya Kenya imeye county ya Kisii murwanirire wekirego kyobo governor wetera se ticket ya UDA Ezekiel Machogu niga omerana amona abanyagitari asomo boganio yomo imeye emochi okisi ase boiganyara koba kobaerera eanga yae arachikoba kobakorera ikiranyara kobaga koira ekirego kya obo governor ase county eyo ya Kisii. Because our agenda is you and the entire Kisii county people. Given the opportunity, we don't want to condemn, we don't want to apportion blame, because all of us are human beings, isn't it? The only perfect being that has ever been, you know, was who? Bange babakoliye meremo ase sekte yoborwalia nigo banyara ko babakobeka bene ebirengere byabo namagani yabo bosyo bwaye Ezekiel Machogu nande nigo banyara ko bakomwene kerengo barachikomwa okoboko ekero bonara chikoba gakoeneke ngana nyara ko bagokirania amagani yabo. The issue is that our hospital environments, they need to do budget for maintenance, we're buying equipments according to the understaffing of the healthcare workers according to the staffing norms from level 3 paka level 5, 6. Then another issue is referral services. Currently we have ambulances, yes. The proposal was that we need to enhance the access of the referral services. We can have equipped ambulances that are operated by qualified paramedics. The reason why we have problems in this country is because of leadership. Because a country or a county can only go as far as the ability of the leader.
Mokonyi umurwaniririe bwikiro giki kyobo Governor Julius Migosi niganyara ko bako baenekeria abanyagitari abo ngamba chiko bako bwetera no mu governor koenekia buna emeremo yabo yanyare ko ba emia. The reason why we have problems in this country is because of leadership. Because a country or a county can only go as far as the ability of the leader. Tia baraya banyara ko bagwikirana asomo yego iyo no murwanire bwekero kyobo seneta gwetera se ticket ya UDA Joash Mangi boigonyara ko baga koenekia serikali ya Ezekiel Machogo nechikoenekia buna obokoreri obu anene chinyagitari chie county ya Kisii chanyale ko bachi gotwara omoroberio obwenerete. For me to have stepped down for Machogo, obviously I must have done my calculations well. I guarantee you that is a team that is going to serve Kisii well. That is a team that is going to take Kisii to the next level. Ndizi TV kurwe county ya Kisii ereterane Josephat Amisi. Ndiye mwana murikeito Josephat Amisi asorboti ururu ikranu korwase county ya Kisii. Ekerwa ntoke ndrete gutigara se county ya Kisii nigo abamenyi bense meyega babeire bago kwanira igoro yo konga kwa uchumi nabo igwa gento babire bago tayona nigo bogima bwabere bago konga kubwatikana no comment kana kwa magori ebinto gento batere mna nigo ge kubaira ni magega sengencho nigo bagwetera chinga kichingongu eriyo kwenyorera engere yabo nabona nigo baganirie abakenya bonsi kweneke bunango chora bale abarayiba bwata Amayia abara chikoreta amaunchorero imeyense ya Kenya chingaki chobo choryo bonende bumwaka uyu akali uchumi ara agasi kena nkong oje sabure to agorire mire are kare ko 250 chumi rango ngwese kale wanja eregese bintake bakirana ko basaba uchumi yeiteira nenzake tachora baraya baya bali baranyale ko ke uchumi at least no ane sabuni yewe no bosiboru 200 boche no nyangwa ni 50 gakina litora nyole no ne besa tukwira abane skuru no nyo uchumi kerembe ngo sabo murai kao chakora chikura 2020 August 2022 anyala ko economy mafuta petrol sabuni kirega ntobiria bananchi bakakole kwende esukari ugemendete utugemendete babi mata yodemo mabira mosoje sinzabini odemi amizini ayo mudimo dunya kwa amizini odemi 14 boat yo ngi aki bibiaro odemi ambi one bibigi babutangi bawa usi onde bibi bakana ono donsi bidu dandegete aki ochumi nerega esukari onsi dandegete ochumi oboyo onsi duwadi ado minto da wan diga samu toliga tobende kama Togososa mangana yetsemi nigo mawaziri w'isemi Professor George Magoha abeire gakuruge kurege tindi gochiase abanyakonda bonse abakwagache birasi bya CBC askeri aterumna nigo banyurirwe asobwa gachiwe birasi yebyo na watabona nigo barache konyorwa gwakana gose gotakanwa emesara yabo onyeti bari gochia kwangoya umurobero yo aniga yakwa na school ya secondary ya St Lupe secondary yotoka ime yechinsemo chia Busia askeri atebabuna nigo umurobero yo berego kwira namagega na watabona nari no bole mumne birasi yebimbichi kwagachwa ase chinga kichibwenerete eriyo gokonya abaorokiwa kwegenderera buya n'umurobero bw'amasomo. Commission tens of them. So it is quite obvious then that our target of 3,500 classrooms for the second phase is going to be completed on schedule, and that our handing over notes will have the 10,000 plus classrooms that His Excellency the President promised. And I want to warn the contractors without any fear of contradiction that those classrooms and labs must be completed on schedule, because we are the ones in government now and we want to be accountable to ourselves. Omorai wekiama kia uzalendo yobo igokoriye kirogo kyobo governor ase county ya Machakos nzio kawaita ni gori tukoriare rabaga gosoma manifesto yaye munanara yaya arachwikiraniria omwananchi korwase county ya Machakos chinga kiaraswe ase oburai ukwana chinga kiecho ni gate nani garachi gukora mangana yobotaka nabo igokoreta emeroberio ya bene anina sensemo yoboremi eryo kwene kyabuna bamenyi bechinseme cyo babeire bagokonyeka chinga kiecho ni gobo
niga bagakumumachia umugavana we county ya Machakos Dr. Alfred Mutua asikira bataona taraikirania magendero kubwatikana nechira chiriabete gakubaliera bamenyi bechinseme icho. Plan to make Nairobi metropolitan area reach Machakos properly. We have planned that Mavoko, Machakos, Tala Kangundo, Masi and Matu will all be townships under the NAMSIP and the KUSIP program kuhakikisha ya kwamba sewer lines, planning, pesa ya kuzone, kuhakikisha ya kwamba biashara, makazi na hali kadhalika inapangwa kwa njia inayofaa. Kuchora imekuwa ngumu, lakini tumesikia vile wananchi wametueleza. Na sisi tumesema serikali yetu hatutauza matusi. Hatutauza matusi na hatutauza siasa ya chama. Tutauza maendeleo kwa sababu ile kitu wananchi wanahitaji ni maendeleo. Nekera wana bakenya bagendete kuyarigania sobochori obonene bwo mwako yega mwaziri boburendi bwaime Dr. Fredo Kengo Matiangi nigagendete kubanekeria abananchi obokoreri iborobya anene chingakie chiga niga yakwana ase ensemo ya Kaviani yogotoka ime county ya Machakos chingakie arenge kwena na chitaidol lidgo cha sabamenyi bensemeyo asiboigo abaga kugania abananchi kwenekyo murembe na boigo obwamate borobya egati yabo. Watu wengi pande yote ni marafiki zetu sisi. Nyinyi ni watu wangwana. Na mnajua vile mnapiga kura bila vita, bila shida yoyote, kwa sababu nchi yetu lazima iendelee mbele. Tuweke amani. Wale watu wa kutafuta kura wakikuja wanaomba pole pole. Vile Mheshimiwa Rais anatushauri kila wakati, uwezi kuomba kitu na nguvu upate. Kuomba lazima utumie unyenyekevu. Ama namna gani? Wakati mimi nilifika miaka ya kuoa, nienda kwa wazee wangu waliniambia, tafuta msichana uongee na yeye kwa sauti kidogo, upunguze sauti pole pole. Na kura iko namna hiyo, punguza sauti, ongea pole pole hapa hivi. Alafu sasa mambo yote yanakuwa sawa. Ama namna gani? Namna hivyo. So weke amani, lakini nataka kuhakikishia wananchi mahali popote mlipo. Sisi kama serikali tuko tayari kuwatumikia. Hatuna shida yoyote katika usalama, ninawahakikishia. Tuna usalama wa kutosha. Hakuna mwananchi yeyote atatishwa na atasumbuliwa. Sisi tumekaa ngangari, kazi yetu ni kuangalia nyinyi. Na hakuna mtu atatuma. Na msisurutishwe na mtu yeyote. Haki na kupiga kura ni hali yako wewe mwenyewe. Kwa sababu wewe ni Mkenya huru na una haki kufanya uamuzi wako vile wewe mwenyewe unataka kufanya uamuzi. Bora tu, na mradi tu, tukae sisi wote kwa amani. Na nimewaeleza viongozi wenzangu hapa katika usalama. Sisi kazi yetu kwa usalama ni kuweka amani, kuzungumza na wananchi na kuweka wananchi pamoja. Na kusikizana na watu wetu. Sisi kazi yetu si kuvuruga watu, eti kazi yetu hiyo ndio tunapigia watu madebe na nini. Kazi yetu ni kuhakikisha kuna amani ya kutosha na wananchi wetu wanakaa kwa amani vile tunaendelea mbele. Mimi nawashukuru wananchi wa Kaviani. Ni baraka kukutana na nyinyi. Kwa sababu wengi wenu ninawaona ni wazee, ni akina mama, rika ya mama. Ebyombe bitari bya serikali na baigo biri bikurigereria amangana iyobochori inse yo murobere uchaguzi platform nigo byaganirie kyombe kyobochori ne chimbebe IBC kobwatoka gosewasyokia oroboti oroikirano kobwatikana nabakichikura kurengana nabo gotani korwa se byombe byo nigo babere bagoteba buna enenchira ya moyogo chia koenekia buna abakenya ngotwara bare oboremu ase obochori obonene bwo mwaka oyoiga. IBC is spot on the party lists. And therefore, we are asking political parties, particularly as a Center for Multi-Party Democracy, that you cannot come to justice with unclean hands. This is one election that we are noticing the highest misuse of public resources. We have a deputy president who is a key candidate in this election, and we have a president who has afforded a second candidate the incumbency by virtue of a president supporting a candidate. Trust is of importance. So if we are all well equipped in terms of information and skills on what is going to take place during the 9th August, I mean, we will all be a witness of this important exercise that is going to happen in 2022.
Ababwatani bobomo bwa Azimio la Umoja One Kenya korawano yokwirukie kirogo kiobora ebendera kirogo kiobora yobonene bwense wetrasabo mobo musikiraila Amolo Odinga ni gori tkolia rero baba we akireko ase chinsemo ao imeye county ya Nairobi okwana ase chinga kiecho ni gomura iwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga abaga ko ene kiamna ni gara chwekirania amagendero ye chingencho ao chinga kia aswe ase oborai nero mokonyo ye Martha Karua nigo agenderete gusingerera gotana nigo barachukora mangana yobo kurumi imeyense ya Kenya orabati yorwa senchira yobo ikranu nigo twariganire no muri kyoito Sara Nyarangi Ontita. She is spot on the party lists, and therefore siasa nigo egenderete gotokota sechinga kichomo elio abana siasa bara sechimbero chokweligelia chikura asobo cholyo bonene ebo mwakoyo kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mmekataa wheelbarrow. Wangapi mmekataa wheelbarrow nione hapa. Azimio la Umoja One Kenya Alliance nigo beakira ekoko county ya Nairobi bakoragwa nomura yobo Raila Odinga nomokonyo ye Martha Karua asibatara chinsemo au buna Lang'ata, Kibera, Makongeni, Mbagathi, Jakaranda ase Odinga aenekiago chia kwarorobia obogima bwaba Kenya mono asamagolie binto byengencho. Tayari mnajua yale ambayo tuko naye. Mnajua mpango tuko naye. Tunajua shida ambayo nyinyi mko nazo. Sivyo? Gharama ya maisha iko juu sana. Bei ya vitu muhimu ziko juu. Unga bei yake iko juu. Sivyo? Bei ya mafuta iko juu, sio? Na hata gharama ya nauli ya matatu iko juu, sio? Nabolia abamenyi ba Nairobi komosira na kwenekia ba mwakire chikura chonsi monokorwa sensemo ya Kibera na Lang'ata ase agania emia ase mia ye chikura ekwenekiwa na beto mabunge asensemo ya Lang'ata. Mjitokeze mweneze hiyo injili kila mahali. Hii Kibera ni bedroom yangu. Mimi manake mimi kura yangu iko hapa hapa. Hapa hapa. Kura yangu ni hapa hapa. Lang'ata primary. Sasa nitakuja nakaa pale naona nyinyi napewa kura pande ile nyingine. Kibera kura ya Kibera nataka iwe 100%. Omokonyo ye Martha Karua nasingerera igoro yogo cha guticha emeng'anyi yobokurumi ilio chibesa cha wananchi chikole meremo emia asaba Kenya bonsi. Kazi baba amesema katika Azimio tutapambana na wafisadi wote. Pesa ya umma isiwe ni ya kuwekwa mifukoni na wachache wajigambe wao ni mabilionea. Tunataka pesa yenu iwatumikie. Omwelio ye Odinga na enekia na tayare gocha kumirana no murwandelio ye bwange asobo cholyo bonene bu mwakoyo sale no kwigena na chikobo morayo gatano bwense ya Kenya. Vile tunasema tuko na adui wanne wakubwa. Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Tunataka kuangaliana na hawa maadui ana kwa ana. Na wananchi mko tayari? Mko tayari? Hiyo ndio sisi tumesema kwa upande ya ujinga tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Chinga kiechi nigo mokonyi bomurai bwense ya Kenya oyobo igoko irurukia ebendera yekirogo kyobura yobonene bwense wetrase obomo bwa Kenya kwanza Dr. William Samoei Ruto abagakora siasa chiobomo bwo ase chinsemo au gati ya bensemo ya Lang'ata, Mang'u, Gatungu, Thika ichichonsi chigotoka imeye county ya Kiambu gokwana ase ensemo ya Thika Ruto nigamugani omurai bwense ya Kenya musike urumwige Kenyatta gotigana na manganage siasa askeri ateba buna nigo barache kwamererania no muraibe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga na kwarokio kwegena kwa yamna nigo arache kobwa ase obochori obwo. Watu wengi bado wanaangaishwa na madeni hospitalini.
watu wengi wakienda hospitali, bili ya hospitali inakuja kubwa, unauza mali yako, unauza ng'ombe yako, unauza ploti yako na unaingia kwa umaskini. Sisi tumesema hivi, tunaweka bima ya afya ambayo itamwezesha kila Mkenya, wewe Mkenya wa kawaida, kila mmoja wetu above 18 years, everybody will be enrolled in a government sponsored program on health insurance, ili tuhakikisha kwamba kila Mkenya anaenda hospitalini, anatibiwa na kuwe na madawa na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote, kwa sababu gharama ya hospitali italipwa na bima ya afya ambayo inasimamiwa na serikali. Sasa mimi nauliza rais wangu bwana Uhuru Kenyatta, please my friend, when you needed me I stood by you. Sasa nakuomba tu kitu kimoja, please, nakuomba kwa heshima, tafadhali niwaachie tu huyu bwana kitendawili, mimi nimenyane na yeye, hiyo tu. Tafadhali wewe kaa kando, ama namna gani? Naheshimu uamuzi yako ya kwenda kusupport kitendawili, lakini niwaachie huyu. Si huyu tutamsota asubuhi, si kitendawili tutammalizia asubuhi. Uyo koriye kirogo kyobo gavana ase county ya Kakamega wetira ase kiama kia ODM Fernandez Barasa ama ono mukonyo ye Ayubu Savula nigo bamuganirio mukonyi bo murai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto gosabo kwabera kubwatikana ne chingwa na chiaye aicho abetaka gukwana ikiaita kubwatikana no muwaziri boborendi Eugene Wamalwa askiri batero no ntarigo chigosabo kwabera nigo barachie gokora okurobekana eri okugikeria enganeyo nigo baya kwana chinga kibarenge we akireko asensemo ya Lugari na boigo matungu asebukeria abate babuna inenchira ya moyo kuborua amaskani ochiase abarai kurwase orogongo rwa western chinga kiech boigo nigo bagania abamenyi bechinsemechyo kumwakireko kugose kumubwatia omuraibe kema kya ODM Raila Amolo Odinga eri ochikoreta magendro imeyense ya Kenya na kuongelesha na heshima. Tunakupatia siku 7 uapologize kwa jamii ya Muluya. Hauwezi simama mahali kule Bungoma tena ukaenda Trans Nzoia kwa mkutano ukaita waziri wa defense kijana kutoka jamii ya Waluya ati huyo kijana Eugene Wamalwa ni mwanamke. Hiyo hatutakubali. Hauheshimu viongozi kutoka jamii ya Muluya. Kitu ya 3, hauheshimu Muluya yoyote. Wewe Musalia Mudavadi na kijana wetu ambaye anaitwa Moses Wetangula, nyinyi mjipange kukaa kwa upinzani, kwa sababu there is no way you are going to deliver 70% from revenue. Sisi tumejipanga. Raila Amolo Odinga ako na jeshi, and you want to promise you ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 Raila Amolo Odinga anaenda kupata over 90% in Kakamega County. Wacha nione kura hapa. Ebikore byekisegi kyegenga gose gender based violence okunererwa kwa bana banyaruka na boigo abamurani go kwaberego koenekiwa ase amatuka mange gokwana imeye county ya Meru chinga kichogo cyake umurobere obugokora kisegi kyegenga nigo umurikyo butambase wizara yobocheno musbati Susan Mochache aberega kuboria abantu kubwaterana eryo koenekia buna ebikore bune biga byabeire ebikoera nero mokonyi bo mu commissioner korwa sense meyoni gateona nigo barachi kubwaterana nabo bisabo abatenere tamangana yo koenekia buna ebikore ebyo tibirigo chikoenekiwa na kwa abana libagali ororo eriko cha kwegenderera buya achinga kibare asa masomabo. Tukiongea juu ya GBV, kuna wazee wengine mtu anakatwa sehemu zake za siri kwa sababu mama alikasirika ama amechukua maji amemmwagia. Huyo hata yeye ako na haki zake. Tukiingia sasa GBV ile inaguzia maneno ya HIV and AIDS. Ndio tumetambua kwa wasichana ni shida kubwa. Lakini pia kumbuke vijana pia sasa wameanza kudhulumiwa. Maneno ambayo hatukukuwa tunajua kitambo sasa yanaanza kufanyika. Boys are also getting raped, and when they get raped or sodomized they also get HIV and AIDS. Na ndio tunajitokeza kuongea tuseme hakuna siri kwa maneno haya. Lazima tuyazungumze. We are committed to end the triple threat.
Tunahuzunika sana kuona kwamba watoto wetu wadogo wanapata mimba wakiwa wachanga sana, na mimba pia inaandamana na HIV infections. Very young girls and boys infected na HIV. There is a lot of gender-based violence kwa sababu statistics zinaonyesha hivyo. Nataka kuhakikishia kwamba madam, in Meru County we will continue liaising with the county government of Meru. The chiefs have the structures at the grassroots level kwa sababu tuko na nyumba 10, tuko na assistant chiefs, tuko na village elders. Kwa nini tusipigane na hii bwana chief? Ma chiefs, you have the challenge. Uko na nyumba 10, uko na CHVs well trained. Why can't we have some local structures? Tuongeze hii kama agenda yetu kwa mikutano yetu ya locational peace and security. Tutafanya hivyo ma chiefs. So we want to, madam, assure you that in Meru County we will also continue protecting our younger generation. Serikali yense ya Kenya nigo yaboriwe kubeka ensemo enibe nyinge eyo irachigokonya ebyombe byabangina okwana se county ya Makueni chinga kichokoena na chitangi chiama chego chia sabangina nigo munyakerogo ase kiombe kya maendeleo ya wanawake Rahab Mwilu abereka watana na chibese chio chise kubekwa ensemo nigo chirachikobakonya abangina kwegenderera buya asamagimabo nabo igogo konya chiama techiabo. Wakati miwa iko na shinda huko Western Kenya, tunaona wanapatiwa billion, wanasaidiwa, wanarudishiwa ingine. Tunaona grants pia inapeanwa, coffee tunaona inapatiwa, inasaidika, tunaona majani inasaidika. Because hiyo vitu hapa hakuna. Tunataka grants ya hii matangi ya maji in all the communities. Kwa sababu hawana majani, hawana coffee, hawana miwa watapanda, na ile pesa inapeanwa grants ni ile pesa tunalipa kodi. Omanche umulgari inara na kwariganeretie ase Amayia yense ya masenchira ere yobekirano chinga kibana bakenya bagenderete kuborigwa kwenekia bunankobeka bare omurembe na boigo botoereru ane chinga kiechiga siasa chigenderete kobwata inse imeyense ya Kenya ekaratigaira amatko emeronkebere na beroka erio obochorio bonene gokorekana ayana na kwariganeretie korende nyoro na chikoraga chinsa isato ayamonanda manke ninjuko yaretana na inda sora senchira ere yobekirano miamana sogochora kobana nchiko ikomoero balibonsa bakubwatira na nche kwene kiabuna amangana ya wikera senchira yo wikiranu ni gonko bakira ngambia mono ekerongo kwenyoria buna nabako gendera gotobwatia sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemere ya YouTube tonyore wetera Ndizi TV News asomotandao Twitter @Ndizi TV News na baiga sensemere ya website ni gora tonyore wetera www.ndiztvnews.or.ke eryo toendera gukumanyia amange mwancho muri gendera gotwaro burigere liboro byahire tariane Everlyne Osero no twakubatira nere kwenekia onse awikera sensemo yimanyiriryo nigakorokwa Outa.